Za vodstvo Crna Sokol, številka 8, Jan Vašič, 7, David Pipar, 10, Sebastian Rodnjak, 17, Uroš Martič, 23, Dejan Pirc, 4, Matej Pirc, 5, Domen Pekar, 6, Teo Kovesi, 8, Rafa Motor, 22, Mateuš Sobič, 31, Janez Čemer, številka 1, Jaš Krah, trener Zakšek Matej, predstavnik Dejan Pirc. Za domače Fikse, številka 33, Mark Mersa, 4, Franci Perko, 6, Lukas Božič, 10, Matej Koren, 12, Vojislav Ješič, 2, Robi Orečič, 7, Andrej Kosič, 9, Aljaš Černigoj, 11, Rone Fjuk, 20, Edvin Sloka, 25, Jašo Robinec, 3, Nik Master, 84, Domen Marov, 86, Rene Lipar, glavni trener Goran Gabeš, predstavnik Vika Romečič. Prvi sodnik Artur Zahovič, drugi Miroslav Ilić, delegat gospod Denis Žagar.
Luka Morac, 17.
Високоприем 20 минути 17:00. Rezultaty
Preludi karton po 10 minuta odmora za domaću ekipu. Sedmica je slovila bonus za pomiljenih prekrškov.
секунди.